Angibingelele-ke bazalwane egameni lenkosi Jesu umfeli wethu. Ngiyaxolisa kakhulu ubaba Dlamini bengithi ukhona la ukuthi uyarekhoda, sengiyabona ukuthi hayi akurekhodiwe, sengiqala phansi. Isikhathi esingaka futhi namhlanje ngizokhuluma okuncane. Ngifisa ukuthi sibe nolwazi lokuthi namhlanje siku-part 6 ka-feast number 5 wamacilongo. So-ke ngixoxa-ke bazalwane ukuthi siqhubeka nendaba yomkhosi wamacilongo, u-part 6 lo. Kulo part 6 ngiyafisa ukuthi sisaxoxa ngendaba yomkhosi wamacilongo, kuvele ukuthi ekufeni kaJesu egcwalisa inkonzo njengoba ethi angizile ukuzochitha umthetho kodwa ngizogcwalisa umthetho. Wawuphoqa noma wawudimanda ukuthi kube khona ukugcwaliseka kwawo, noma udimanda ukuthi awenziwe ngabathile u-Israyeli kakhulu owayebekela umthetho. So-ke babehluleka ukugcina, bese ngila ekuthenini-ke kuhlukene kabili bazalwane. Umthetho, ukhona umthetho othi uma umuntu one ngesono ongasisona esenhloso, uyayikhona intethelelo ngokuthi alethe imbuzi yakhe noma alethe isilwane. Kodwa lo owone ngenhloso wayenganaso isilwane sentethelelo. Intethelelo kwakuwukufa kwakhe, kwakufanele lowo muntu afele isono sakhe, ngoba ukungcola kwakhe uma ebulela umuntu noma ephingile kwakufanele akhandwe ngamatshe. Siyambona owesifazane bafuna ukumkhanda ngamatshe, bamletha kuJesu ngokomthetho kaMose ukuthi lo ubanjwe oqotsheni kufanele akhandwe ngamatshe. Isizathu ukuthi kwakufanele afele isono sakhe. Umuntu owonayo wayebulawa ona ngesono senhloso. Mawubulela umuntu, uma uphingile, zonke lezo zono lezo wawubulawa, ngoba uma wenze leso sono unecala lokufa, ngoba wenze u-Israyeli, iland yabo, yangcola. Uma iland ingcolile abakwazi ukulima until lo muntu lo azafe. So-ke siyabona laphaya-ke owesifazane ebanjelwa ukuthi ubanjwe oqotsheni, kwakufanele akhandwe ngamatshe afe. Ngenxa ukuthi uJesu usefikile, umthetho udimanda ukuthi uma wenza isono sokufa ngoba ungcolise iland yakwa-Israyeli, you must die. uJesu kufika lapho-ke uzogcwalisa lowo mthetho wokufa, ukuba ageze iland yabo, aphinde athethelele lowo owenze isono sokufa, ukuba kufa uJesu endaweni yakhe. Uzubona umusa ukuthi ungakanani. Ukhulu umusa
uJesu ufa endaweni yabantu abenze isono ngenhloso ngoba abakwazi ukuyithethelela. Ufanele ngokomthetho waIsrayeli uthi umthetho lo muntu owenza isono esinjalo makafe. Okay, now ke asihambeke bazalwane. Niyakhumbula ukuthi le kunencwadi engeke ngayithinta phambilini ethi uGenesis to chapter 15. Ngathi ngicela niyifunde leyo ncwadi, niyifunde yonke, nizwe la uNkulunkulu eza isivumelwane, making an agreement with himself, because uAbraham wafeyila ngangokuthi waze wafeinta uma equleka uAbraham, uNkulunkulu wagcina sehamba yedwa phakathi kweyingcezu zeyidumbu. Yini isivumelwano asenzayo lapho uNkulunkulu? Wesivumelwano esithi mina uNkulunkulu ngenza isivumelwano phakathi kwami nengxenye yami engakabonwa njengamanje, ukuthi uma umuntu ona enza isono, lo muntu lowo mina ngiyofa endaweni yakhe. Ufa ngobani uNkulunkulu? Ufa ngendodana yakhe engumuntu phakathi kwabantu, enguJesu, ukuze abantu bangasafi. Siyayibona ke lapho la iqhamuka khona uJesu uma eqhamuka, owesifazane ebanjiwe, kuthiwa nangu simlethe kuwe ukuba khandwe ngamatshe. uJesu uthi akahambe engabe sona. Okay, asedluleke lapho, asihambeke siyofunda leya ncwadi yethu ngale. Bengenza nje ukuthi kube fresh kuwo wonke umuntu ukuthi uma uJesu elenge emthini, cishe incwadi ekufakaza kahle lokho amaRoma 6:23 ethi inkokhelo yesono ukufa. Uma umuntu enza isono senhloso, kwakufanele afele isono sakhe. uJesu ufika ungena lapho, uyafa, ufela isono somhlaba, isono songakholwa, ukuthi uma umuntu nje ekholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, wafa, wembelwa, wavuka, uma ekholwa yilokho, uJesu umphilisa angabe safa. Kuthiwa uyedlula ekufeni angene ekuphileni okuphakade. Lo muntu lowo, sikhuluma ngecilongo njalo bazalwane, lo muntu lowo icilongo kuye selikhalile, akasangeni ekufeni, uyedlula there and there. Niyakhumbula ukuthi uIsrayeli wayefile ngokuphila emthethweni, abezizwe befile ngenxa yokungakholwa, bephila bedla anhlavana. Kodwa ngesikhathi bekholwa egameni likaJesu, ngesikhathi efa uJesu, bonke abakholwayo bafa kanye naye, balala kanye naye, bavuka kanye naye, they were resurrected. Uvuko bazalwane lwaqala ngesikhathi uJesu efa, elala, evuka. Baqala lapha abantu bonke abakholwayo bavuka, yenzeka lento okuthiwa yi-resurrection. Namanje isenzeka, bakhona abantu abafile njengamanje abasemathuneni abo okungakholwa.
uma sishaya icilongo sesiyakhumbula bazalwane ukuthi yini icilongo. Icilongo abashumayeli, icilongo nguJesu. uJesu ushiya indaba kubashumayeli ukuba bavuthele icilongo emhlabeni wonke, kuthi okholwayo yileyo ndaba abayimemezelayo abe resurrected, avukele ekuphileni. Bayavuka nanamhlanje. Uma kusasa uphuma uyoshumayela, there will be people abazolizwa bakholwe yilo, bavume enhlizweni yabo ngomlomo wabo, bakholwe babe resurrected, bangene ekuphileni okuphakade, lapho athi uJesu khona noma efa wophila. Asikhulumi bazalwane ngokufa kwenyama, ngoba ukufa kwenyama sesiyazi ukuthi kuyini. uNkulunkulu akakuthathi notice, kodwa into akhuluma ngayo, ukhuluma ngomuntu efile ngokungakholwa, kodwa ngokukholwa uyavuswa abe nenkosi, ambathiswe ingubo incorruptible, the immortality cloth or clothing. Hey, angazi noma ngizwakala bazalwane, Nkosi yami. Amen. Hey, baningi bamenyiwe kodwa bekho la. Okay. Asambeke siyofunda uverse 4 ngaliya encwadini esifunda kuyo. Bengisathintitha nje ngithi bonani ukuthi sihamba kuphi la sihamba khona, ningalahleki. Ngicela ufundele uverse 4 chapter 5 verse second. Chapter 5 verse 4. Amen. Bazalwane, siyafunda kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 4. Ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula sisilwa, ngokuba asithandi ukwambulwa, kodwa ukwelakanyiswa, ukuze okufayo kugingwe ngokuphila. Amen. Siyayikhumbula le ndaba sesike sayixoxa ukuthi sikhona kuleli dokodo, sesiyalazi leli dokodo ukuthi yiliphi, okuthiwa siyabubula sikulo, siyabubula kuleli dokodo. Sagcina sithe oiketerion, the dwelling place, the habitation. Ukuthi ke siqhubeka lapho ke namhlanje ke siku verse 4 la ukuthi khona siyabubula. Ukububula stenazomen, we groan. So uma sibubula, kuthiwa sibubula sikulomzimba, sikuleli tende. Yes. Now sifanele sikhumbule njalo ukuthi lokhu kububula noma lokhu kukhala kwecilongo likhalela abazalwane labaya. Masithi siyabubula, sifunda kanjalo ukuthi siyabubula, ukhuluma uPaul, ukhuluma namaJuda, ukhuluma nalesi sizwe esasilinde inkosi. Sibubula sikulomzimba. Muphi lo mzimba? Yithabanakele babekulo ngaleso sikhathi. Into ehlekisayo kulezi insuku bazalwane, abazalwane balesi sikhathi
bathi nathi siseyinhluphekweni, bathi siyabubula nathi siseyinhluphekweni ngoba inhlupheko zikhona. Bakubuza umbuzo ukuthi ayisekho inhlupheko, basho inhlupheko nje zokuhlupheka, nomuntu ongakholwa uyahlupheka, nomzalwane uyahlupheka. Cha, abazalwane babengakhulumi ngalokho, babekhona abahluphekayo ngesikhathi sabo, babengabubuli bona ngoba babengakholwa, bengekho ey'nhluphekweni zokukholwa. Siyadinga ukwahlukanisa lokho, ukuthi uma sikhuluma ngokufa, umuntu ongakholwa ufile lokho engakholwa. Umuntu ongakholwa ubese mayesezwe ivangeli alikholwe enhlizweni yakhe, uyavusa, uyaphila lowo, ungena ekuphileni okuphakade. So ke uma bethi labazalwane bayabubula, balangazelela ukwelakanyiswa nekhaya labo elisenkosini, basho ukuthi lokhu sebekholwa kodwa ikhaya labo alikakabikho ngakubo, lisesenkosini. Hey, leyo ndaba leyo. Now ke basekhaya elinye, leli khaya elinye yikhaya okungemnandi kulo, kunezimpi kulo, kuyaliwa kulo. Balwiselani, balwiswa ngoba baphethe indaba yokuphila okuphakade okumelene nendaba uIsrayeli omdala oyiphethe, okuyikhaya elidala abathi siyabubula nathi sikuleli khaya. So ke uma bebubula kanjalo, kukhona lento bathi asikho enkosini uma sikuleli khaya elidala. Nawu ke usungakubona nawe ukuthi uma umzalwane, njengoba umzalwane namhlanje, ungakwazi ukuthi ngoba ula emzimbeni awukho ke enkosini. Kushuthi sonke ngoba sisemzimbeni asikholwa, asikho enkosini. Ngenzela ubone ukuthi le ndaba babeyixoxa abazalwane, babeyixoxa indaba ongasiyona indaba engeyalo mzimba lo. Lo mzimba lo akukhulunywa lutho ngawo, noma lo mzimba ungahlupheka, noma ungazibe nonyawo olulodwa ngenxa yezifo, noma kungenzekani, kodwa akusikhona ukuhluphekela ukukholwa lokho. Kufanele kukhanye kube kahle bazalwane lokho, ukuthi siyi-ayine kahle iphelele leyo ndaba. Now uma bethi we are groaning, ake sibuke ke kumaRoma chapter 8 indaba ehambisana naleyo ndaba, chapter 8 ngithi verse 23 if I'm not mistaken. Amen. Noma iqala ku1. Yeah, iba 23. Yes, qala ku23. Oh, qala ku20. Amen. KwabaseRoma 8 verse 20. Ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze, ungengentando yakho kodwa ngaye owakubekayo, ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuyakukhululwa ebugqilini bokubhubha, kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Yeah,
konke okudaliweyo kuyabubula, kububulela ukukhululwa ebugqileni, longing for consummation. Ububula emzimbeni wenyama, umzimba wenyama elithi izwi wawusuzokwedlula, kwakuseduzane ukuthi unyamalale wedlule. Kuthiwa ke indalo iyabubula, ibubulela ini? Ibubulela ukuba kwenzeke lento okuthiwa i-consummation. I-consummation umphelandaba, i-climax, la khona izinto zigoqwa khona, kuphela i-age. Uma kuphela i-age, ayipheli i-age kungaqediwe ngakho konke okuthiwa lezi zinto, zonke lezi zinto ziyobonakala zedlula. So ke yini labayifunayo? Bafuna ukuthi kugcwaliseke manje ukukhululwa kwabo, noma banikezwe i-redemption. Yini konje i-redemption? Ukuhlengwa, yearning for fullness of redemption. Kwakuzokwahlulela lemfengwane ekhalayo, iyabaqoqa, ibaqoqa emagumbini onke omhlaba ukuba babuye bezokwahlulela. Uma behlulela ngokwemisebenzi, abekho abezizwe kulokho kwahlulelwa. Ukhona abendlu kaMose, ngoba bezizwe uma bekholwa nje bayangena bona in Christ, in a new creation. Hey man. Okay, siqhubeka ufunda verse 23. Verse 23. Akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukamunyu siyabubula phakathi kwethu, silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu. Silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu. Ukukhululwa komzimba wethu, sinomzimba osenkosini okufanele ubonakaliswe manje ukuze wedlule umzimba omdala, semukelisa ubuntwana. Ukhona lento engike ngayisho ngokudlule ngithi abazalwane babesashaywe uphawu ngomoya ongcwele, kodwa kuyuphawu njengo-Israyeli oshaywe uphawu esokiwe enyameni. Niyazi bazalwane ukuthi ingane yayithi mayizalwa kwa-Israyeli ina 8 days ihambe iyosokwa, inqunywe ijwabu, yikho kubebizwa kuthiwa bokusika. Mayisinqunywe ijwabu uphawu lo lenyameni ukuthi lona u-Israyeli. Nabazalwane-ke ngesikhathi uJesu ehamba wabanikeza uphawu, wabasoka enhlizweni, kwathiwa uphawu lolo oluyisibambiso sefa kuze kufike insindiso. So ke uma sekufika lokhu kuphelela, uphawu lwaphela, kwafika okuphelele, umoya oyingcwele wafika ngokuphelela kwakhe, lwedlula uphawu ababeshaywe lona kwakulokutshengisa ukuthi laba baphawuliwe noma laba basealed until the day of salvation.
uma ifika i-day of salvation kwakuzofika into ephelele. Siyakhumbula ukuthi uphawu luyisilinganiso se-deposit, se-initial deposit is the purchase price ekhokhwayo, ikhokhwa uKristu ukuthi laba sengibakhokhele nayo inhlawulo yabo, kodwa this is initial. Uma ngibuyo kwesibili, the second coming of Christ, ngiyofike ngigcwalise lapho. Niyazi ukuthi uKristu uma engabuyi ulahlekelwa ile ngcenye yakhe, kumenze lokhu uJesu angasapheleli. Uma umuntu ethenge isicathulo kuphele u3 months esilebhayini, uyalahlekelwa i-initial deposit, akakwazi ukubuya ezoyiclaima ethi sengibuye ngadileya. So ukudileya kwami kubanga ukuthi ngilahlekelwe ingcenye yokuqala ebengiyikhokhile. So uJesu wayengekalenze lelo phutha athi uzobuya lo 40 years in this period, in this generation, I will come back. Uma ingasabuyi during that period, lokhu kusinikeza isithombe esihle ngokulinganisa ngaseyitolo ukuthi eyitolo 3 months, the period of 3 months. Uma ungabuyanga uzosithatha isicathulo sakho, siyadliwa nemali yakhe iyadliwa, sibuyele eshelfini sodayisa. So noJesu wayengekayenze leyo mistake yokuthi athi uzobuya within this period, angabuyi. Uma engabuyi ulahlekelwe ingcenye yakhe eyayisibambiso. Ngiyethemba abazalwane bayezwa. Okay. So ke lapha ke babezothola ubuntwana kupheleliswe lento okwakuthiwa ingcenye, ingasabi ingcenye, iphelele ibe yimfulo. Okay. Now uma ubuka ke i-old covenant age yona yayisizophela. Uma iphela ungena esinye stage lapha ke sihambe ke siyofunda lapha ya ngithi incwadi uverse 6 ofunda uverse 6. No, kule besifunda Bukhona besibili chapter 5 verse 6. Amen. KwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 6. Ngakho sinisibili ngesikhathi sonke sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni sahlukene nekhaya elisenkosini. Uma ikhaya lethu lisesemzimbeni sahlukene nekhaya elisenkosini. Yes, qhubeka. Ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Simisibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni sihlale ekhaya elisenkosini. Awuhlehleke manje uye ku verse 3 khona lapha. Verse 3. Ngokuba sembethe yona asikufunyanwa sihambaze. Sembethe Yona. mhlawumbe Ngenxa yalokho siyawelaniswa entwini. uma sibona angeke sifunyanambaze uma isekulendlu esemfunyanwa singekho na ukuthi uba kulendlu
akusikho kulomzimba namhlanje njengamanje njengawe mdali wami umbathisiwe lengubo afunyanwa uze kulesi sikhathi esikuso abazalwane basendulo babekhala bona bengakambathiswa. Thina namhlanje asisekho kuyiperodi yabo, thina sesifumaneka si transformed sisendlini entsha, kodwa sisenayo futhi ilokhunga imizimba le okuthiwa izofa yona inalo ifa ekuphileni lokho esikukho. Sisenkosini yini sikule mzimba? Yebo, sisenkosini. Bona babengekho enkosini kuloya mzimba, benemzimba yabo. Thina siyaphila enyameni. Ukuphila kwethu enyameni akusho lokho ukuthi njengoba siphila enyameni asikho-ke enkosini, ngoba lowo kwakuwumzimba omdala ka-Israyeli okuyindlu kaMose ababebubula bekuyo. Ayisekho namhlanje, sibona ngathi ayisekho indlu kaMose, sibona ngemark enkulu okuthiwa leyo mark leyo uma kungena incithakalo kuthiwa yini konje, ukungena umuntu onganamthetho ethempelini. Ithempeli namhlanje alisekho, sekukhona ithempeli eliyindlu evela ezulwini eyilonxa 4 esakhuluma ngawo, uNkulunkulu, indodana, umoya oyingcwele, abangcwele bonke bayithempeli elingakhiwanga ngezandla kodwa lakhiwe ngomoya. Sesiyilelo thempeli namhlanje. Ithempeli elikade limile nabapristi bekhona kwadilika konke lokho, is no more. So mangasekho lokho, le yandla endala babebubula bekuyo ayisekho, yaphela ngoba inkosi yafika njengokwesethembiso sayo sokuthi iyokwehla ngecilongo ley'ngilosi nangenkazimulo kayise. Kwenzeka lokho ngoba sibona ngethempeli eJerusalem alisekho, noma bengalakhe elinye, it won't be the temple of the Lord, it won't be the house of God. Amen. Asifundeke ubani manje? Awufunda uverse 8. Daniel 9 verse 1. 15. 26 awufunda. Daniel. Siyafunda bazalwane Daniel 9 verse 26. Emva kwalawo masonto angama-62 ogcotshiweyo uya kunqunywa angabi namuntu. Umuzi nendlu engcwele uyakuchithwa ngabantu bombusi ozayo. Ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni, kube ngukulwa kuze kube sekugcineni, incithakalo inqunyiwe. Okay. Awufunde iyosuke isihambise nofunga no. Funa siyothatha le lapha ya ake siyipake leyo kanjalo. So bese silokhungi izongibuyisela ezansi le with the cross. Wasekorinte ya uverse 8. Wasekorinte besibili chapter 5 verse 8. Simi isibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni, sihlale ekhaya elisenkosini. La uPaul ukhuluma
ukuthi simi isibindi ngalesa sikhathi babemi isibindi bese ekhaya elidala. Awuphinde futhi ufunda. Ngizoqala ku-7 ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Yes. Simi isibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni sihlale ekhaya elisenkosini. Lapha ke bazalwane kwakuyi transition, kwakwedlula i-age, kwakufanele le age lena yedlule, bathi singathanda ukuhlala kuphi? Ekhaya elisenkosini. Singathanda ukuhlala ekhaya elisenkosini, siphume kuleli khaya ababephila kulo ngesikhathi soguquko. Kwakuyikhaya, the old age, the old covenant. So the covenant was coming to an end. Kudlula kwale covenant age kufika ikhaya ababelangazelela, the new covenant. So ke sizoqhubeka lapho ke ngolesine ngoba la babe sebe ready for ukuba clothed ngekhaya elivela phezulu. Sizoyipaka la kuze sihambe ke manje siyothatha singena kuphi manje, singena kumkhosi number 6, umkhosi what you call umkhosi we-atonement ozohambisana nomkhosi number 7 okuwumkhosi wama-tabernacle. Asiyibambeke lapho ngolesine singena kulezo sizobona ukuthi sisebenza kanjani. Sesiqedile ngelokhunga ngomkhosi wesihlanu. Next week ngolesine singena kumkhosi wesithupha. Sesizobhekana nawo nomkhosi wesi7. Siyayigoqa la, siyigoqela ukuthi sikubone ukufika kwenkosi. Sesikubekile sikhengile konke lokhu esesikhulume ngakho ukuthi nakho okuzokwenzeka inkosi mayisiza. Siyawabona amafu, siyawabona amacilongo, siyawabona konke lokho kwakwenzeka. Sesikubambileke sikuphethe manje. Sesiyazi ngomzimba omdala ozokwedlula, siyazi ngomzimba omusha ozongena, owangena ngalesa sikhathi, hayi ozongena kithi. Thina sikuwo siphila khona, kodwa sibuka ukuthi kwedlulwa kanjani, ngoba ngesikhathi kwedlulwa komdala singena kwi-age enganakuphela la bonke abantu emva kwalokho sebeyinto eyodwa. There is no Jew, there is no Gentile. Bonke abazalwane the saints sebengabangcwele, bambathiswe ingubo entsha, ingubo evela ezulwini. They are being transformed. They are one with the Lord. They are in union with Christ. They are a new creation. They are a new man. So silapho la siya khona. Sifuna ukuqeda nje le phase le isele ngemkhosi emibili manje. Inkosi kinibusise bazalwane. Amen. Ngathi abasekho labazalwane. Nisekhona? Amen baba, sikhona. Hayi sikhona mfundisi, sikhona. Hey, ngithule ngathi senisezulwini. Thani nisikhona, ilapho esikhona lapho. Hayi sikhona. Hayi siyabonga abazalwane, mani nembuzo ningakhululeka, kodwa ke sesiye emkhulekweni masisuka la. Amen.